دم باش تماشاوان وگدارن خوبونه جمجارا میوان کو مجارک دیسان بورنن و جارجی امی دیسان سر پنگاوا کو لاوروپا اج علی دوسن کردان به ده جوتما 2023 ده هاتی دست پیکرن امی سری باخمن حال gelme برز هنرمند حکیم سبخان هه برز حکیم سبخان دم باش gelek sabi spas dikim Slavores. بخیر اکنن اون باش ان شاء الله Gelek sabi spas dikim em başın morali me bilinde em ser piyane. Gelek sabi. بخیر باش بی برز حکیم انها اب بنگاف دمک درج بردام دکه و تایبتی اروپا بمشکل اینها بردام دکه دبی پیواجوی دگل خبات هاتن کردن هم نامج سروکاتیر هاتن شاندن نهاجی مشا 25 روزان هاتی دست بکردن و ده هفته مهده ول کلنه بمیتینگ یک مزن بردام بکه سری ده ام خوازی چابدری وکی هنرمند کی چابدری وی سر به بنگاف چنن و هون دبی بنگاف شکی چهار بین بله. Cerekdin Slavores. Şova ku destpêkê di we jî got demek dirêjî got ev kampanyayê destpê kiriye. Ew kampanya bixwe berdewam e ji bo çalakiyan Kurdan ev bi salan meselen li Strasbourgê nobedarî heye. Lê carcarnan aktiviyet hê xurtir dibin wek mesela kampanya gunaha dest pê bûye. Bi taybet li gelek deverên cîhanê ew kampanya dibin durîşmeya azadî ji bo Öcalan û çareseriya siyasî ji bo pirsgirêka Kurd. Gelek saziyên hem ên Kurda hem ên dostên Kurda tev li vê kampanyayê bûne. Em jî wekû eniya çand û hunerê, wekû tevgera çandê em nekarin xwe ji derve îvan çalakiya bibînin ne di aliyê exlaqî de, di aliyê welatparêzî de, di aliyê insaniyetî de, di aliyê kurdewarî de, aliyê demokratîk de em nekarin xwe ji derve wê bibînin bereva jî wê em hewl didin ku em pêşengiya vê yekê bikin. Ji xwe tiştê ku eniya me ya çand û hunerê ji çand û hunerên ya jî ji saziyên çand û hunerî yên ji dervê wê tekoşînê cuda dike jî ew ku em pêşengiya tekoşîna azadiyê ya ser saha sivîl em vê yekê dikin. Niha em jî beşdar bûn bi daxuyaniyekê, bi deklarasyonekê û daxuyaniyekê em wekû eniya çandê wekû hevalên hunermend em beşdarî vê kampanyayê bûn. Destpêkê de li bajarê Köln di pêncê meha yazda de em hatin bahevdû. Me çalakiya xwe ya yekemîn li wê derê kir li Kölnê stiran û govendên Kurdî û azadî ji bo rêber Apo û çareserî ji bo pirsgirêka Kurdî. Piştre jî me hewlên wekî din dan şevhêrka helbestan ez bibêjim doh yani 27 Mayekê me hevalê me Sinan Hezer pêşengehek bi navê Girav pêşkêş kir. Wekî din kampanya nameyan dest pê kiriye. Yani eniya me ya huner û çandê aktif di nava vê kampanyayê de cih digire. Eger ku ez nerîna xwe ser bibêjim yani wekû min got hiç trojan ne eniya hunerî ne jî Kurd bi giştî ji gav bi paş de navetine de mesela daxwaza azadiyê ji bo rêber Apo. Helbet azadiya ku em dixwazin azadiyeke fîzîkî ye. Di çavê me de ticarî rêber Apo yani em nikarin bêjin azadî ji ber goş xwe bi fikrê xwe bi ramanê xwe azad e em azadiya fîzîkî ji bo rêber Apo dixwazin û em di çalakiyên xwe de her demê vêna jî bilêv dikin. Li her çar hêlan yani eniyên me ên çandê şaxên girêdayên me li Fransayê li wekî din dewletên din li navendê Ewropa cuda cuda em nava vê çalakiyê de him bi serê xwe em çalakiya dikin em tê de cih digirin û him jî çalakiyên ku ji hêlên saziyên wekî din pêk tên em tê de cih digirin. Najî em di amadekariyê meşa hevdê
ما دو دانه دیسا امی برنامه که خورد به باسکه که خورد یه هنر و چانده امی لکلکا گله خوبه یعنی وسا کرد از کارم نه بینم بیشم وقتی دیجی ام خوازنه که باندورا تجرید لسر هنری و سر هنرمندان یعنی وقتی هنرمنده که اون به باندور چهار سال پیش کن و جبنا که اون به تجرید بشکنن یعنی لازم هنرک آزاد چهار پیش بکنه من گلک جرا اف گوتن گوتیه گرکی مروف ریبر اپو پر باش ناس بکه و دمه مروف واتیا باندورا تجریدی جی یا جی مروف دکاره و تجریدا لسر ریبر اپو باش بکاره به بخوینه باندورا و لسر هنری چاوایه یعنی جروجا کو دی بیرا من از ببیجم هر دمه ریبر اپو به هنر وكو انيك استراتيجي يعني رولا ويا راس شي ريبرابو هردمي وصل لنريه هردمي وصل نرخانديه هردمي وصل جي نرخ داي انيا تشاندو هنري جبرويه كي جابي ما بيرل وان برسبكتيف ادغاره د هديتين الخوا بباريزان الخوا دماغو سلاف جهوالك هنرمند را دشاند اوایت دبو الهام گوگ مروف بکاره به گلک تشتان بکه جخوا پرسگیری که هنر و چاندا کردیا هری مزن اوه که پرسپکتیفک جرات نبو در کتنا ریبر آپو انالیزی نوی لسر چاند و هنری پرسپکتیفن گلک خورد جبوی هنری دان و رویا چاند و هنری وکر نه 20 سال 25 سال چه بو که اف تجرید هیه اف تجرید به چاوا شخوا نلسر مسئله اوی از ببیجم تنی ریبر آپو دبن تجریده دیه دولت انداگیر کرد حوال بندین و دل خود و تجریده او بخوا لسر تواهیا گلی کرد ددن مشاندن وکو گو انیا چانده جی بشک جی تواهیا گلی کرده بگو من پارا خوش و تجریده دگره یعنی مروف نکاره بحث بکه کوه يعني او تشتي كو هنرمند فكره ودنابا برهمي خود نممكن جو بحثا تجريدي نكه بالرنگ كي جرنگان باندورا وي بيگو من گلكه وكو من قوت جاوي انيا چاندو هنري ل perspektif نهدگاره هلبت اگر گو حتی روجا ایلو 25 سال سروک اپو دبن تجریده که گران دیه دیسا جی چاندو هنر اما جخطا خودر نکتی بیگو من ملوف نکاره او جبک اف هین به پرسپکتیفین کو بری ریبر اپو جی بوی هنر و چانده دانیه سروی پرسپکتیفی دمشه هیز قوات خوش ورد گره برسامایتنه يعني دبرده جبوكو تجريد بداية بده رول رستا هنري و هنرمندان چی يعني هنرمند به هنر خود چه وقت کارن رای پیشا تجربه بگیرن و آزادی پیش کن بله انها belki tişteki usa ez bibêjim belki ne objektif bigo hunermend ya çando huner ve harin ve tecrüde bişkine ama ji bo işkenandina ve ji bo azadiya fiziki tene yani tecrid hat işkenandin nayê ve wateyê ku êdî her tişt dibe gul û gulistan na hedef bêgû man hedefa me ya dawî azadiya fiziki ya ریبر آپوی ام چاوا دکارن یعنی وکو بشیدن چاوا د نوا چالاکی دنه ام جی ام وسا نوا چالاکی دبن اما شخوا چاند او هنر چالاکین هنری باندورن خو زیاده دکه جی چالاکی جی مشکی زیاده تر دکه جبروی کی مثلا من نمونه دا دو پیشنگاه گراف بو دورده ملت مثلا من بالا خود دا هر کسی دما گوگل وینه اندنارین که همو دیمن تجرید يعني تجرید دا آخرین او دیمنانا ملت برنگه کی پر عجب به باندورده بو یا از وقت نمونه ببیشه مثلا دا تابلو یکی ده
اوین ام امرالیه زندان امرالیه هي وكو بلانا وي هي او وديا جهه جوجريبر ابوتي دي مثلا دوي دري دي جهه كليتك هي بله بچوك ونيت بچوك دنابا تابلويا مزند نابيجي چاره سري بو ملت هر كسي دهات لوي دري دناري يعني دقوت جوان قال لك بالكش دهات اصلازم چه بيجم از دريج نكم باندورا هنري باندورا استرانكي باندورا وينيكي باندورا شانوكي ام دزانن بچقاسي قالك وجبركو ام دزانن باندورا هنري لسر ويكي قالك امشي هر دمي هول ددن ام نابجنكو ام صديصت كاري خو بيكتينين ام نابجنكو صديصت اورولا دي كاوسر مليما ام بيكتينين اما ام دوي هول داني دني كو بحمو رنگ هنري جبويش كناندنا في تجريدي وهدف هداوي ازاديه فيزيكيه ربر ابو بهر اواي ام دناوا تشالك يعني برساميدني يعني نها هون اوروبا دمك دريجن خبات هنر يدكن هنر جغيني هنرمندن كورت هنرمندن بيانيش هنن هنرمندن بياني كو جبونا ازاديه سروقاتيه خبات يدكن چاو باندورك چاو سرواندكي او خباتك چاو دكن ديو الده چابدريك وهي يعني سر هنرمندن بياني جبونا ازاديه سروقاتيه بله يعني او بهتر بسري خود نوا سازين خو يعني سنديكايا مثلا كاركران وهنرمند جد ناف دل انجلترا مثلا باندورا قالكي مثلا دكي لالمانيا دنجي هنرمندين بنافو دنج درد كيفن برسجريك او كو بتايبت المانيا ودولة دن وساكرينكو بند باندورا تركيا دا هو قاسمانه كو جار جارنا جبوكو دل الدولة ترك نهيلن متودنكو دولة ترك سر هنرمندي خود مشينه بتايبت جي ألمانيا هاو دقو وان متودا لسر هنرمندي خود مشينه لأبايا نايوي واتايكو هنرمندين وان بنافو دنگ بدنگن نابروا جيوي باندوري جيدكن و بهتر دناف انين دبلوماسي ده اوي وان هنه داخويانيين وان هنه روشنبير قالك دبي هيلي ده قالكي بنافو دنگن ام نها ده بيشروجي ده ام دخوازن قالك كونسر الاوروباي چه بكن دناف اوان كونسر دجي او هنرمندانا ين دوستين كردا ودناف وان كونسر دجي وجه بكن بله هری داوی ام دخواستم وداش بکن وکی هنرمند و هنرمندین کرد بانگا و اجبونا کو تمامی آزادیا فیزیکی پیک به بانگا و هم ج رخصین جواکی این اروپای این کرد هنرمندین کرد یم بیانی بانگا و چی مروفك لكوشيا روجهلات ياجي باشور ياجي كدبر الدنيا دبه مروفك اگر جبوي آزادية خواه دنابا چار دیواره ده دبن تجريد ده دنيا حمو لهمو دبر الدنيا دنيا جوي تجريدا وي كسد وي كوشير برپرسيار بله جبر وي يكي تجريدا لسر ريبركي كو وكو ريبر آبو كو نرين ورامان وي نتنه جبوي كردا جبوي تباهيا رجلات انا بين جبوي تباهيا مروباهي تجريد لسر ويتوي واتي تجريد لسر حمو مروبين آزاده هر کسی گوگل دبیجه از آزادم او تجرید لسر ویجی اجبر ویه که اگر کو براستی ام آزادی خوازن بنا را گوتنا ام آزادی خوازن کسی گو گوی دورشمه باوشه کسی گو دموکرات بفکره نابل هم بری به تجرید بیدک بر اوی دمه خود خاپینه جبر ویه که هر کس دسری ده هنرمندن کرد و روجهلاتا ناوین همو هنرمند روشنبیر دسری ده نویسکار همو کس وخوندی چالاکین جدا ین لگوری خواه وخوندی چالاکین جدانه جبوی شکناندنا به تجریده و آزادیا فیزیکی یا ریبر آبو
بله دنیا حمود زانه نلسون مانديلا جي بصالة دهندري زندان دما بصدا ناف ليكرن بله لتاوية مديد بيتشبو داوية جبرقو تجريد سوجك اللي ديجي مروفاهية سوج دار ايجو تجريد ديك روجك روجا اوي بيجو منطق بچه جبروية كي بلا دستمه بلا كدا مجي دتيك چونا وان سجدارا دهبه هركس وخونده ترادا آزادی خواستنا فیزیکی آره بر آبوی بله ام برسك نيجي زي ده كنش بوكو حفدي سباتي ميتينج مزن تل درخسن دورده يعني بلانسازي كي كوهم بزانه بن هبه هم كان باب كن ياجي هنرمند والودري رولك شوب سندور روجيده يعني جبوي حفدي ما شباطي مشا ديروكي از دخوازن وی ببیشم همو هنرمند مد نافخوده اموسا آخرینه که امی همو برنامه خواه ابطال بکن بله وی روژه ده تنی پروگرامه کی مهیه او جی ام لکیلکا گلی خواه آزادی فیزیکی جبوی ریبر اپو بخوازن وی روژه تنی او پروگرامه مهیه هر کس بخونده یوی مشیه ام باسکه کی می جدا هیه امی بمشن و امی لسر صحنی جی هستی خواه به ملت خواه پار و بکن ام وکو انیا چندو هنری دوی چالاکیه ده ام چه دخوازن ام ارمانجن مچنه بله ام الور بن اکتیف بن و همو حوالین هنرمند ایگو که هین دنگ منویستیه هیویدارم بری او دنگ مبیسن که وی روژه چه دبه بلابه بله همو برنامه پروگرامین خو ابطال بکن و تنی پروگرامه کی مهیه اوجی ام جبوی آزادی فیزیکی یاری بر اپو امی بقیرن امی باخبن و جبوی چاره سرکرنا پرسگیره که کورد یا سیاسی چاره سرکرنا سیاسی جی امی بگلی خراب مشه ام گلک سپاس کن برز حکیم سکن گلک صاحب سپاس کم سر چاوا سرکرد يجبونا وقتي وجمر بقتان ام زور سپاسکن هر هبن بله تماشاوان و گودار هجا ام گاشن دویا برنامه میوان و مجارک حتی جرق نبین خیر خوشید دمو خوش